Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya merumpok ulun tuan dengan seniman tradisi Cuhab Montrasi. Jino dalam rangka pencegahan COVID di kurang belah di dunia, di Indonesia bahkan katanya di Aceh dan kutu dengan Aceh Besar Cuhab. Nyongkon hongan tajak tengu. Nyong kita nyong bak kanuri jika hanali dia kan. Jadi tanggapan Cuhab mencai baju kiban masalah yang cut. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temangan rahmat Tuhan beri tu hati dia ceraya urang terkejut urangan malam pakan bimbang kenang karuna wah ule datu miki wah hati uci watai taingan kubah karuna baik taingan li nang roa kape nang lepas tabran tidih tali mati menguli Amerika tapi urang adum kabrat Hana prioro ditinar mati nang roa kape nang lupa tabrat pulau Itali mati muli rakyat boti cuma kuat datang Indonesia uji madia lagi baik beri ya Rabbul Qadir ranyo yang ingat kamu berdoa hati malam tapi rakan mati oleh masalat oleh temayang jarot tuliung no tapi lelaki buati di darat bunuh puji karuna kamu baik beri banan roh tapi yang kan beri berat ulang kecil Maria di PRI di TPRI di Kementerian Pegawai ke Cuhab Ranyo di tino intan bohati baik cuma kuli gino hati kejap badum nama kalani bakkan uri hanjat legubi mandung ke rakyat urang demakut intan membeli-beli hanjat tawali di kampung Cuhab ona kuah bacu kuah intan beli-beli kenan bohati hanjat aparab Anjir merame intan bawati kamu tadi bukali anjir berangkat urang malam duk ba tempat tapi tahu bawati ngan uri nang tiad menyangang kawan anjir le menteri rakan bawati jarau anjir tamaman pulau ngabupati muduri rakan bawati jio bawati anjir tapuram Nelo dengan Cik Maria rahmat Tuhan beri mematangan tapi jika kamu menyangan Cuhab anak tak makut intam beli kali kamu fikir yang but yang kali gelanan toto yang kenang intam beli bahu ring kapi di rata laknan bak tanyo Aceh laju baik beri bertenang hati donyo rakyat Beli metutah intan buati ti uro tabi doa lihat talat lelaki intan intanyo bertiha tabi lajut bong hati baik nali laknan Amin. Baik panjang tali Cuhab merawi dino buati ho lain tian Tajak gede Katiu kono cik mutua lu menggerak langkah muau benar Alhamdulillah.